Hello viewers, welcome to our show Coffee with Tom, and today we are going to present before you two renowned Manipuri classical dancer, and I hope everyone will love and like both of them. So let's welcome our respected Mame Srimati Latasana Devi of Manipur and respected Sir Sudip Ghosh of Tripura. Ma'am, akwegi show si hawdringagi mamangda ma'am gi self introduction mapung power introduction na mahana bibiu Kurumjari aigi ming Latasana Devi kauzai ai Imphal ya school hiru hambalekai da pokchebani chahi mari ai Kolkata da lejarami aduga hauzik isama Bombay da ai chahi 32 sure lejaba aduga ai isama classical Manipuri dance asi professionally tawjabani choreograph su tawjai lone na angang simbu su tambijai madam na in details soiba self introduction pb bagidamakta. And next Sudip, would you please introduce yourself? Kurumjari, my name is Sudip Ghosh. My born in Tripura, but I am now live in Kolkata. And my school living in Tripura, but my dance start in Tripura because Tripura in so many Manipuri people and Manipuri culture. That's I am first, I think class 1, first day I am see Manipuri Ras. That second day I am learning Manipuri dance because I love Manipuri dress, costume, dance and devotional. That second day I am joining Manipuri dance. After I feel I think 2003 I am coming Kolkata shift and I am join Srimati Paushali Chatterjee. So few years I am learning Srimati Paushali Chatterjee in classical Manipuri dance. After I am going Shantiniketan and meet Professor Jiten Singh. Professor Jiten Singh is tell me, Sudip, please you love Manipuri dance, so please you go Imphal. That I am, sir, I am no Imphal because I am a very poor, I am a little bit some tuition. So Jiten Singh is very helpful and I am coming Imphal 2009, joined Jain Dance Academy and so many gurus meet and learning. And I have now till I am learning Manipuri dance and okay. I love Manipuri dance. Thank you very much for your details. And Madam da munglak chege ko. Madam handakta singiba Samapan. I have a festival, international Manipuri classical festival amakak pangthokiba se. Sigi matang da madam samlapna kitang haibiyo. Hauzik assistant president ni Samarpan gi aduga mana secretary ni akoina pul jaraga Manipur gi mapanda laiba classical Manipuri dance pu pamjaba the professionally oina su moisi program tawbiraba amasung tambiriba aduga upcoming artist sing si bayama si punchalaga akoina Manipur da laglaga program ama tawnaba hona jabani masi maming si akoina Samarpan aduga Manipuri dana kachaba haina thonjai asi akoigi lagliba mokoina tawjakhiba mayam asi akoina government dagi financial support phangba legite aduga akoina atei atopadagi su financial support amata yaujadana isa gi lanai gi paisa puthokcharaga akoina Samarpan haiba organization se linkhalaga tawjabani masi akoigi kano pandamdi akoi mayam amatta oina pullaga Manipuri classical jagoi asibu mapanda amukhena sandokminasi haibadi akoigi Manipur dasu oja atop oja mayam leiri aduga tongan ba gharana leiri ai samak Sri Guru Bipin Singh dagi tamjarakpani ade Kalavati Devi aduga Guneshwari Devi dagi tamjarakpani aduga hauzik su isamak ai Jhaveri sister ga loinana adu hauzik khwai ki Jhaveri sister gi ton tombi Darshana Jhaveri ga ai magi research work adagi choreography adagi teaching ai tawjari ado aina mapanda laibanina makhoi mapangi satri singsina makhoina tambada kathoiba matam kathoiba ko paisa adagi moi yamna masagi culture bu tamdana aigi culture Manipuri culture asibu tambirimni ai isamakti Manipuri na ai budi sana dum Manipuri sagoi si pamjabari na tawre ko dum khoina
तौरपनीना आईगी रोमदगी आइना सपोर्ट तौनिंगी मरमदी मुखोई मयाम मपान तौरीबसे मणिपुर पूरगा अमुक्तंग ओजा मयाम सिदा उहनबिबा अदुगा लोइना लोइना मणिपुरी जगोय एसे तमबनिना अखोइगी चटनबी हौना लोंचत येत ओय को खोइदी यामना खाई अतै ngमानदे खोइदी लुखा हारसु यामना को खाई को अदुगुम खाई बनिना मखोइसे खंगदबगी दरकार लाइते खोइगी फिजे चाकसेट अतै अमगुमना खोइगी लाई खोरमे फी मचु अमले को लुहोंगे मचु अमा मखल अमा अदगी चाकोबो चले मखल मखल यामे बा ट्रेडिशन जे मसी मखोइ मयामदा मयाम खंगदबा यादे अखोइगी या करी हाइता ट्रेडिशन से यामना लूना लोइना मयाम से लेरपनीना मखोइसे याम खंगबगी दरकार ने अदुना अखोइना मागा एगा पुल्लगा ए सिमदी तौसी अदुना अखोइ मयाम पुल मखोइसु मणिपुरगी उजबसु फंगजरे ओजा ममा मयाम मांगदसु मखोइ जगोय एसी मखोइना तमजरुप मयाम अदु उत्प फंगजरे मदु यामना ओजा मयामना खोइबु ngaraangda tawgiba khoi samapangi international classical dance festival si mayamna support yam tawi ado mathangda di ko koisu akhoi sahi khudingi tawjani wasi manipur da ama aduga manipur gi mapanda ama koi aduga loina na oja manipur da leiba oja guru ko ahi ba ko yam leiri ko asi moi khoi si khoina kaujaraga khoi workshop adadagi lecture demonstration tawjagani aduga loina na khoina masu khanjare ko manipuri jagoi asidi khoigi costume khoigi phije da si yam maruwe ba ko hauji mapanda khoi amatta phangba nate ba manipur dagi loin lawri ne aduna manipur da lairi ba costume tawbasi khoina kaujaraga khoi costume si kamai na sai karamai tawwi si sibgi sisu khoi workshop tawjagani karigumba ma torok matamda ko government ni khangde amani khangde festival am tawda mo khoi simu kaubiba ko kaubiba duga loina na scholarship pidana hona biba maramdi financial si am the problem leibani na ko mo khoi si mama masamaksu tuition tawraga adagi tam adudagi phangakpa paisa aduna mana kano to jagoi mayam tawjarini aduga loina na manipur da laaga magi ojagi memda leraga tamjarini aduna aina pambadi state tagi su ko khara kitang moise scholarship pbc darkar hoiba ko hai madam hai bi singa sai masa gi culture je thadoga ekhoi gi manipuri classical dance bu पामे हाइदना थवाई हकचांग यावना चंगसिन बिरकली बनिना मखोइसे खोइना सपोर्ट तो बिबम थोई कोऑपरेट तो बिबम थोई एनकरेज तो बिबम थोई हाइबसिने बमेदा अखोइगी लमदम सी आर्ट एंड कल्चर ना पृथ्वी थुंगना सक्ताकली बने हाबसी मिपुम खुदिंग मकना खंगली बने अदुबु खंगदि खंगबा खितंग नाथाई बगी मवों हेक उबसिदा सी हेना गवर्नमेंट गी साइड तगिसु हेना एनकरेज तोबा ओइसनु yam nungai jai madam gi wahi tajaba so now Sudeep coming to you that why did you choose Manipuri classical dance instead of yours? 3 reasons. First, normal people are not dancing, not singing. I feel dance, singing, any culture, I'm present God. So I am a Kathak dancer, I am a Odissi dancer, yeah, so I am Bharatanatyam dancer. Normal people are, she is acting, yeah, Krishna, Radha, some. Yes, but Manipuri dance is very Krishna significant. That is Krishna costume, that is Radha, that is Gopi, and all are devotional, matlab not colorful. Yeah. So I feel that my heart. This I am a choice in Manipuri classical dance. अखोइगी जगोय ददी अहंकार होइबा को अखोइ नापल हाइबसी याउदिबा अदुना अखोइदी याम नोलुप्पा अदुगा अखोइदी याम ओजा गुरु असे यामना कनोबु नोलुपना थमजब लाय अमा ओइना निंगजै को ओजा गुरु हाइबसे अदुना अखोइगी ट्रेडिशन से याम फजब ट्रेडिशन नेबा अदु करिगुम्बा मखोइसिबु मखोइसी मणिपुर दगी कनेक्शन से लैत्रगदी अखोइगी ट्रेडिशन द मोइना खंगबंग मोइबा मैडम दगी आइना मखाता ना मु खंगजनिंग बसे हाइदी साइदगी खोगी मैडम की कलीग सिंग मैडम हजी जगोई पुनमिनरीबा सिंगजे मिंगोंग सिंग पनबदा आइदी अतोपा अखोगी कनो से मानदबा मिंगसु याम पल्लिको अदो सिसिदा ngसाइगी जगोई हसिदी जगोई निको मैडम हाबदी कनो लेते जात बिजात लेते अदुबु
ngasai tong an be even ngasi Sudip Gosu madam gi tung ilaga la i ba masi kamai tawdana madam na kamai madam gi tung da mayam na ilakhi ba se kamai tawdana ilakhi ba no ai ithanda khana baga mi tara pulaga khana baga tara pulbo do ne hen ngam doine ba natra ado aina haye ba si oiraga di ekhoi smain tok si ekhoi myam pun si ai yamna pamba wakhalam ni ai Guru Bipin gi satri ne na Guru Bipin gi jagoi du da taroga ai thena gum si nang oja maishna ma movie gi oja Guru Babu gi sare ato pachi yam dai ima Derjani Chaliha gi adagi Hemanta Singh gi satri yam yauri ato akhoi amatta unite oi si ba ina akhoi oira kan da akhoi tausi masu aigi side du gi kari lege so khangja sanu ai su ma gi side du khangge adu pulla kan da tausi ne ko masi tawbani ada aina hai mana ko yam tawjabani aina idea bodi piraga su mana Sudip na cc tawdori Facebook ta haptana tarokan da mayam bada ngang sing se sini da Manipur da chatlaga no mata chaba phangjada bani ne hata ngau ba hai tare ko Manipur da chatari akhoi lake na handak ti akhoi ne sai do mi kuni thoini ko kuni thoini do financial su khara wat ki bani ne collection to bodu mi do khara yam da ba ya da ba adagi moi su yam rich family dagi horpa satra satri na ta bani na ai paisa do yam na collection to ba ya da bani mi do yam ga di paisa do yam me da na ko auditorium book to ba dagi souvenir adu mayam do gi to da na da bani ade angang sing se yam nuksi bam na akhoi lakani akhoi tawni haiba haita ba haiba sina makhalam ni ko moina Manipur da la akanda ai participate adu matata jagoi dugi haura famdu da saru du ni hairaga bani na mako da sincerity amala eba consciousness amala eba aduna angang do practice tawra bani na ngamna ba thokla matung dadi ai khoin hairana sahi kuni ki tawre na moi masi gi matung de moi practice tawa hograne ba ai mathang ga angwena phajage ne maram di Manipur gi oja guru sing sina mapan da leiri ba magoi jagoi sabi sing se no yare haiba du madi darkar roi ko adu gi ne ba yam nuai je Sudip, again one more question for you. What would you like to say about our food and our this climate condition and all foods Manipuri all like not any problem and a very good food, and I am a Bengali, so Bengali and Manipuri like food dress little bit similar. Oh yeah, I am a Bengali are lunch dinner in chak, Manipurian lunch dinner in chak, no problem. And Manipuri all guru are very good. I feel Manipuri all guru not she is my student, she is my daughter, yes or no equal, all are equal. Haidi akhoi ge sakchu manadrasu akhoi ge jar bijati tinadrabasu documentic. I am on question. Okay, and sure. I am coming in Manipur, so I am so many gurus meet, but my guru Oja Babu house, Amusana Devi, are my guru Nalini Devi, big support. Okay. That time support my guru because I am here. My no feel my guru house, I feel my house, and every time my guru not guru, she is like my her son. So big support is my guru Amusana, Guru Bimola, Guru Choirojit. Government some fellowship, scholarship, Manipur State Kala Academy some scholarship. So please you outside of Manipuri dancer, yearly some one artist, because all artists not rich, artists 90% poor. Thank you very much. We'll talk after the break. Yes. Okay, we'll take a short break. Yam nungai ngasagi sakchu amta manadragasu jar bijati khenaragasu khoi Manipur se tongdi yamna tongali ko madam. Sana marum kopi uchi ni haibase. Mani. Haiman ba thoktrabani. Idea khodi yamna lovable oi. Sudip, we are very lovable. Thank you. And thank you very much. Mayam punamak yam atien ba break macham khatang lauzage.
Welcome back. Punamaku amuka hanna taram nokcheri. Makata bazi Madam the Laksagi. Madam, Nasagi, Madam se Mumbai the Hazuzik Library ko. Ado Madam gi Institute kadi Isagi Lanayuba Institute di Lazide. Ado ay Manipuri Natnaloy Haidana Kogi Guru Bipin Singh. Aduga Jhaveri Sisters. Do Kalavati na 1972 da Kolkata dama, Imphal dama, Bombay dama, Dinkhatki madudai oza oije. Adugo hauzik makti ai oza makti oidre aduga kano khara mating budi pangje ko institution da hauzik ai kano ki NCPA National Center for Performing Arts Mumbai masigi CSR project makhoi nitra parichay na amalai khoi underprivileged angang singsida tambiba school da chalaga masida makhoi gi kano ki dance head sapna kapa daskupta mana ingonda haibire kano kari iche didi nang smain tok dana school lay aduda nang smain tok da Manipur gi folk dance khara tambiu hana angang singse folk dance ta ko light oidna ko music se masi hana tambiu haiba ma kitang di singna jaba ingon da haibe se maram di aina classical jagoi sabe ne folk dance haiba do ai karim kai de tambige angang singdo ada ai moigi si tambi basi ai chahi mari sure hana hobada chahi angang yankhai dagi hawe ko adu matam do kanone kada Manipur kada dono Manipur ka hai khangde ba ko khangde aina hare India map khangbra hange ha malume aduga kano taroka ina Manipur sida lay adagi akoina sini akoidi sini tawbani adagi ta Manipur si kamaina mingthon gi ba akoi Manipur asi akoidi classical dance su tawi aduga nata sankritan su tawi adagi la harau ba thangta asi machi ta adu hojikti anga adu ka loina na ai anga khoi gi chana bi hek lak pa ko khurumjari angang mayam se ai lamben do su khurumjari teacher haira kane ba ko adu hojikti chahi mari sure na tamjai se angang ai chaurak na chahi kano chani muk yaw dore ko masi mokhoina angang singjidagi khoi paisa amata lawjede adu masi kano na moina certain amount ma ingon da pi ko pura free dina te certain amount na pi adu budi mana piri badu de agi chathok chasin da dum loikhre adu eraga su agi culture si babu kitang angang hojik chamni do Manipur se kada le Manipur jagoi si sini have je khanga amne ba ko adu de moina amuk tambiraga khanga kadoi ne ba mane am phajai masi ko aduna ai ha matam da Manipuri jagoi ni haira di ai kano tawde paisa gi khande ai chatle ba for example festival ma tawre Bombay da mina khale madi Bombay le bele paisa parangani program de paisa pangongani na ado masi achumba na te ba maram di for example festival am da Bharatanatyam gi mi tara tholakani Kathak ki manga tholakani Urisi gi mari tholakani masai sa Manipur gi jagoi sabi ama yaw ba ngamde ba masidai sa ai man harakane ba kare smile mind of the Latasana Devi there is one program, can you join us? So I remuneration hangde kaya pido na yes of course I will join madam di Manipuri jagoi do madu festival do Manipuri dress am thola di Manipuri yaure si paisa kano laudana tawbana yambane ko se ai yamna tradition se nungsi pamjai ai isa maitai ni na ai program am chapada ai sari seloi mapa nai beselaga chakani sari selaga chakani maram di ai Manipuri ni ai classical Manipuri jagoi sabini ha se ai mayam da tak eba ko ai tradition ai na thamdana mina ta mana heta la apura heta tawya banate ai na tawradi ma soidan tawrokani Didi is wearing all this funny and in a funeral coming, I must wear something. Madugi tradition do. I in a tradition do tawradi lairiba mayam do tradition just so idana follow tawrokani ko. Adune ai gi pamjaba ko nuksijaba haitare ko. Yam nungai ai di madam na paisagi ga kem thidana. Habidi akhoi culture akhoi traditions hena forward oina mi damakta dedicate ama tawbibase dedication tawbibase yam harauze marakta mag haijage ko ai sahi kunthra ga ni thoi sure Bombay da leijabasi ai masida angang
yamna same khre ko Hoi. adubu aina professionally manipuri jagoi se lorokpa matamda financial condition se yamna sagi dabane na angang sing duda in nom ta haidi ba ko si frankly noi professionally classical manipuri dancer oyo haidi ba ko aina kari hai you take some profession but take a Manipuri dance as a hobby. Adu ready ma paisa do aina ngasi complain asu kyamna ai isada le risi ai financial condition do idab de aina masi toru badagi ai ngasi si oidrim ni ko hai bagi wakhal ma la eba adu laktana bani angang sin da jagoi du nu sina bani ba aina hai se mana paisa do matik jan ta ladi e ngasi program lai nang adu to de ai sakir zakrane ba ko ma paisa gi khangoi ba khalo adu de di khandragadi ma jagoi nu siba hela ani fajana saba hela ani ba learning kano do jagoi no oidragadi appreciation to tawba hendoi ne ba moina aina ngasi appreciation tawta raga su khalakane ba ngasi di tawsira tawba siba ha ma lei ba ko ado masi angang sing do ai de hai no professionally logano hobby na thammo then you will enjoy it more ado chumme ba masi kai ba magi income fixed income ma le ma ba ado ba jagoi se tawra ba adu di jagoi se nuksiba wen hela kane ba aduni yam nungai Sudip uses three uniqueness of Manipur. First, especially all are Manipuri, every outside of people, very good accepted. They accepted very well. Yeah. And second is Manipuri culture, sing Ras Leela, something Pum Chalam, something any occasion, Chakoba, Shraddha, any occasion, very beautiful and very good, very. And last in my costume, dance costumes, I love all that. Thank you very much. Jema matamsu tenjale ado di jagoi gi maram se khajik ti hai yam di hai ti folk ti khara di hai ba classical di hai ti e folk ka classical ka link ka di lai pone lai ta ya pon maram di sinida folk na free oi ba ko classical na restriction lai da sidagi si tau pa ya di khud sidagi hai ka adu ba ma lai ba folk di kana nom tor ga su me ta hai da adu na bo khoina ngang sing do hana folk hore ene hana dagi khona restriction do piru taraga di yeng badadi akhoi gi manipuri jagoi se yam laiba mamba maram di kana di tapani na laiba mambe wane ba ko akhoi gi haksang gi torso adagi haksang gi torso piri ba sigi movement se control si akhoi sida loina ne ba ko aduga loina na khut to purappa de loina na ngak masigi sync to bose yam loiba te ka mana de man the rounded movement am sure very loiba ko that time some people or some artist such a Dasavataran Guru Babu composition music first Guru Ambubi Singh composition after composition Guru Babu all are no but somebody Guru Babu music खुद अपना composition that is wrong you composition dance तो first you music clarified man haizari se sirida aha bada guru oja maisam ko amubina tamamba dasavatar ne ba ko adugi mathang da oja guru babu na tawra ba ko adu da man haizari se sini marap tu da heta chhatra chhatri aban heta oja sing na tham magi tradition do heta semjan semdorakpa adu tawba tawbinu ha bi da haizai se da go me manipur ga bai keno ne mudras kitang utpi ne meda e mudras se dum lai nadi akoi ko ai hage phajaba mi si harakadoi ne ba ko adagi si adagi nokpa si harakadoi ni si chimban harakadoi ne ba ka adagi ngak harakadoi ni ada lai thet pa si harakadoi ne ba ko mudra se lai ta ba ya ko te da de mi sen yeng gi si yeng kadoi ne ba ko mi sen yem ba adagi kano si samji khoi gi ko na thana singa sumda ba ga se si hap toi ne ba tawde ya ponte adai sam si thado ini si adagi khwang da puli ba kaino adu mudra has di yaw de ya ponte da ko the maming kana gumana tholame kana gumana tholam dare ko adu kana gumana shastra follow tawi kana gumana tawde adu ain haijabadi mana tawri de so dum chumi aina tawri basu dum chumi aina heta e nangi do tawri do lali
सिगुम वाइसे आई हाइजेनिंग द मी अमदा ngasi बाबु दai हाइसु हाइदे सुदि नंगना दरबे जगो दो लाली आइगा माने तौ मु हाइदे बा ए नंग ओजा अंतर पर नंगी दो दुम तौ आई गिसे दुम तौ के अदो आई ngarang को समपर्नगी फेस्टिवल दसु आई दी अखोय अमत तोइना पुनबनिना आइना जगोय अम तौ पालगा इना साजबदो मा कृष्ण साले मरम आई गी स्टाइल द तौ बो का भारी यम यावरी बा अदु बो आइना हाइबा तहोलो मा कृष्ण सानी मा गी स्टाइल द मा तौ सन I don't have any right to say what you're doing is wrong, what I'm doing is correct. No, we must not use the word wrong. Madam di ma haurag iba angang duda aina nang do lali ha gadi ma namtha karani ba. No, it's very good. Carry on. But you have any doubt or any problem, you ask to your guru. He's the right person to give you the proper reply. Aina magi ozagi wakhal adagi chatnabi do khangdana aini nana harido ai heta makonda heta no to force to way abana te ba akoi kana ai authority leite ba magi jagoi do na lale haibagi ai gi jagoi do mana lale haibagi authority amata leite masi tawbiroi da bani ko ai haidi madam Sudip Ghosh matam se loi salapana akoi gi ngasi gi episode asi matang asida madam loi salapagi tanja yauzare ado akoi Tom TV na achamba gift hamper kodol tamjage chemalok senbio. Thank you so much. Sudip, this is for you. Thank you so much. Yam nungai jai ngasi khoigi madam ichema Srimati Lata Sana amadi Sudip Ghosh anina Manipuri classical dance ki matang da khangdaba mayam ama takpiba adagi madam amadi Sudip Ghosh ki yamna chillaba matam khara kaithokpiduna khoigi Tom TV gi studio da lengsin bi iraktuna wari watai sanabagi tanjama pibi bagidamakta khoigi madam Lata Sana amadi Sudip Ghosh pu amuka suhana khoina ikai khumna jaba uchari loina na ngasigi episode asibu miyeng tabiraba punamakpu matang aside khoigi ngasigi episode asi loisanjare adana kaina naba yathang pinabirasi khurumjari